Kat nang jan gisngi na kabenta banjit thamai ki MDC Shakhasil Autonomous District Council ki HDC bat kumju sha Jaintia Hills Autonomous District Council ki HDC lengba ka election ka banlong hakar poi terik rumphang arjar pusan ka jingya mare ki kertong na ki sengsan hima lemkin nong yalam bat ki kertong klemseng ha ki constituency bo fair ban pensung thu ikinong rem bat ban pan jingkersha ni pai ba lala ban ong ba ka dei ka ba klemseng he hakaka santerik rumphang arjar pusan lala ban saki boba ra bok lang tensong kertong kan National People's Party NPP uban aireng hak election MGC na Langkardem Laikro constituency shaka KHDC ulapan jingkershan na kipai ba ka ilaka Laikro hak jelang baka party kalakhot penlong hamadan sni masi hakani ke jelang lawan manyadon lang do ba presiden tensong state president ke NPP Meghalaya unit ubadeiru sembut nterang ba ka jala ubadei pe yaknat kampoyeng district council affairs bat kiwe na lor kiwe pat kinong yalam ka party haba pan jingkersha na kipai ba na kabentau persakur jong uhi na kaliang ba presiden ula kentui kipai ba panchania hak sarkar MDA2 balalam khamat da ka NPP halogi senjam ban pelaj ya ka jingkhang ti mau ti siap bat ka jingsha khang ka jingpen yadur masi kertong namar ka jingpen traikam ya ka Meghalaya Miners and Minerals Unconcession Rule MMCR arjar khat reu ka special committee bala thau da sarkar jala hak jelam ba presiden tensong sembut mitrang ba komu chairman hi kadang pejnya ik jingdawa ka joint action committee JAC Stone Crusher Owner Association Quarry Owner and Worker Association kisunduk nongnya batrai trok na ki district of fair lem kin nong yalam chnong kata ban penjen suri ki kendon katai ka rules khnang ban pensuk ik ba em da ka kamti mau ti siam kuman syukudoru bana ka jingjur ki company dur masi na lor ki wei ki mrat da ki nong penya fiet lani kinu ki tamasa ki belaja hakatto kat ni ki jaka ki badon ha East Castle District kala penlong ya ka deputy commissioner ka East Castle District ka kongruset korba ban penmi da ka hukum katkum ka section Shispa Andripulai Bharatiya Nagrik Suraksha Sinhita BNSS ban khang persha yakani kam menha ka shipho tarik rumphang arjar pusan nolor kini ardli ki bantau lakran ru halo ka jingsim khia jongu ban pen ko ngu yuba penya sting CM Chief Executive Member ka Council ban pen kloi collection sirdar ka ilaka Laikro yak badang sudap penlong hakar nyo tarik kuran kod arjar pusan kayap ka im jongane ka than joni baro nadu ki area smith ter kamtam kan ka ilaka Laikro kajing kta jong kajing syakhang hakabati ya umau yo siap nala ka jong ka jaka ka puta kabang yayo bani lahir pateng nadu imei pun jonga jong hi hadu kan ka klipmat ka mangenta teka ka bala pensai da uniru rangba ngam kwa su bandang batai ya kaju kabang akwa ban ong ya hitang kawe ki patba nong song snong jong ilaka Laikro ap ya kapor shania hanga ubalong teng wemri jong hi bat shania aru haka sarkar hapok kejialam jong ka NPP bangin pen urlong ya kejing angnut jong hi knang ba ngin yap han nginem yapja nang ni sakmat kata katular kabangakwa ban ai hakmat jompi barok ki paitba nong song snong ngiu nong yalam sarkar na barbala dehi bangi hapan kitli ya kejinga mi kawe kejinga kawe pat kejinga akide ki kendia sni kendia tayau mi kawe Kodar banyak turmasi rumsyasyu. Tengah syuang ketakli ubat berperstun kata kamu. Kami kodar ba msyah banyak turmasi. Hendak dia tu epi kamdan kata kejingat turmasi. Hano kadon kejingat turmasi. Dedon kejing bekala na district administration karo penmi odar de tangna kawe kadal. Badon kiseng kibanang te nabar jong kajela kajongi kibawan ban pekai kisondur bagio iba don kejingya tumko lane kejingya penireng kimasi kertok kisondur krak pas stage Delhi ada pas Delhi wan kodar kaban ong kajela mekla kale ayu yakin gimana
kimtip ngadu toh kimtip ubreu ubadon yu masih kertong dei kibreu keberuspa kimtip basumari uti masih kertong lut lailak saulak si benai hansa kamri bah kampen bit biang kiti kitrai wat bani doktor veterinary kata de kiji sisa dikira orang bak kisah kenduk yang asibit nalawai kiji lang tenrenga kwa ban penisah ya kadang ka isu ka baarus ngau bahawat penmi isu ngan kit kli manga na kli kita nomor 4 election kit penmi isu live hojai kamtam gitu kilok kiba start kiba bit kiba specialize banyak keren tang hasulok kibit ha terai manga tengap kwa ban buon ketin ngasuka ban ongi pitang si kentin siani ale maha ubadu prestun ngan sale ia kakam kabangadiban le namar bangi don haka sorkar ia lamru ia ka sorkar om bangi kwa banang penduk banang penjenjar ia kipat ba nong song snong jong kejela lagi jing angnut jong ina ka sorkar kolong banang penerus pa banang penbit penbiang susu ya kilong ying kilong sem hakawei pagawi ka snong om tang hapo ka ilaka laikro henrei hakaleng saudong kejela mikla jemi Tiko kilong kami kilong pa ki kon samna kublai si ajamu pia pelut ya kapor jongpi banyawan hakani gasni kisnong ki bam marjan ngai ki leaders ki ba per pia dolang hangni bat kamtam ki pajba jong ka ilaka laikro ka perthei ka batan ke jinga pun kam bun jam henrei pila IT lut ya ladi kadi ka penpau ba pidon ka jing ka jing syania ya unu persau jongna bat ngakwa ban ong ya pi lada pi bit banjit ya haka arpu wei kenmau haden jong ka arpu sautrik bagi yo ia ka jing jong pio ia UMDC jong pi long tik kuma pio ya sodar batmai iba paila ibala long mentau sodar satang begini yo ya kasanat tenalor bapio ia UMDC pinyo arup ya umadu prestun dayu kepajong pi hari syate banam day papenyaklat ke election commission ula dayu kepatra jong pi kata de kecil sisa dan rai ngarum man se haka anjo ke election commission ngahap ban ino ya pi rai ngan yaidon rengka ai ba uneu persa jonga ulong ka jingke ulong ka lentiai na kaneka ilaka jongpi syayeng jonga lane sya office secretariat ka bangadon ka office trekam hangte kenang bangila ban warra ia ka jing menkoy haki benta parok jong ka ilaka laikro ngakan mausa kira orang ba kelawan yang kenduk yang ala pun sin nadu kapot jong ubah kenedi nang ta jong ubah auspicious nang ta susu kira orang ba kiban tabor kibawan ban yang kenduk na kapor sa kapor namar kajing penslem ka dis council ban pelong ya ka election te kelas lem tan sisa ngakan mau lajan sakan ke election MDC ngakot yau CM ngabuk dok altibitong ngabuk dudak Jerman wong la pim la ngan pelong election MDC berkat dia tu kata ngale namarjat pengabat himangai ke dis council ngong la pim la ngan extend ya kan ke dis council ngan pelong election ha berkadu mi pelut korda bat menta nganget scam nang ni sakmat Mario ya kasana usodar bai jompi
pentelun ya dekam jong ka ilaka para kawai ko kon sama tong ya traisitoma ko ma pelasania yana para sikata to sania lem mendaga kentiru ha uneu persa jonga bat nga kermen skem bau neu persa jonga kumba ula ay kakular hakmat jongpi barok kipaiba ba unbut ya kadenjak jonga komu kini banan ai ru kajing sneng kajing kentu kajing kenpang ba udai ban ai ka ba phatam ha kajing syakri ya kipaiba jong ka ilaka laikro ba dia kipaiba jong ka langkardem laikro constituency Barokawi. Akwa ban kerpat reti pito ya pendem. Haki jing duai halai ijong ekonomi kenang ba ublei un pensyai ublei un penskautu hapden jong kanike eriong ka erngit ka bangam itu itau ka bateng ki pajba kila king ka jabing jongki namar ke jing penskautu ka ba emma syuk ban skautu la kanu ka bade bat la kanu ka balai ka basa kalong satang bagin pensyong nong rim jar ha i kamra kendong bat haka arpawai tarik kum mga ong yapi bi da kata ka jing shithem ka bensin bapila rai bapila yo ru ya ka jing pensyai bat ka jing pensyai kalong bapin jit yaw rabok pensong u kandidate jong ka parti NPP bangin yo ban kej yaw so jong ka jing kemen bat ka jing kermen yakini kisad stem kipanwan haswa kani upa rabok lang habapan jing kersa na kipai ba ulo ong baladau poi syakathong unlong ka jingking syaka office uba prestun tensong na kabenta ka roy kapar ka ilaka laikro bat ya ka konsensi hi baro kawai Kajing kesan kajong pi yang amun tak kenti hakan dia ke MDC election om name of kesan nomor pangan yo ke top pangan job pangan long MDC hari kajing kesan kajong pi kolong ba pidan kajing kekle iki pateng ki jongi pidan kajing kekle iki khon ki kiti ki jongi pidan kajing kekle tak ke emlang kasalang hi barok oi berkata ke bang kuat ban pensupo ipi ke kuat ban pensai ipi balarang gidon ka cikit kli tosik ka dia ka kenti ka pembentar ailem ka cingkersan ka jopi damar larang ni baklang ijit ikiwai ka ing bang aku abang suyo pensnow ipi yang por damar bonsin abang ya keren ya ka roy ka par wat kiwi ki MLA na try na kalian jopi play abang teng ya keren teng le submit ki proposal lene submit kita ki city nama tak roy kapar jong ke imla salam bon sia nak kalian jiki MLA kiom wat nom snow ye ngimla penyale penyarap ni pi namar ngimdan ha ka bos sensar wat ki MLA kiom kuta ibadan ke jerap badan ke skim menyarap kerpang nama tak jiki kumudo kusuk nai dam dan na pre jiki ki bom ngimla menyarap namar ngimdan ha ka bos sensar to perkat pi lei ya ki MDC ke ek baki ke keren kita ngilele ngem don kabor ini tangki MDC kai ke bagi jalan ipi lagi leceh ke state government pun latit bagi don kabor sensar dikan mentai ayu bagi jet kita ki baom bagi don kabor sensar imla banai ke jigarap toh mentak ke kenti nganga ong ipi ladang ambeng kadik ladang ajok yang ini kathom ladang long MDC jopi ladang hapok ka district council ngemla menora ta karoi kapar tendai ngalong ipi ngalong ka jingki pat nam ta jopi batte cikang pa state government hapok banlek ban penya kendo bat madu perstun nang menta kabha kamiat ke imlang salang para kawai bangange itu bau boleh ukur ku ini bana kalian ni madu perstun ru ikuloi ban keder la ka jong kasti ban ai jingker ku nang menta ka ilaka lakro ka ilaka lakro para kawai kata ka dia kejingkular ka jong ai pi berkasong api atau pikular nempat dia banai ka kiti kamar kiti ka dia bapin penjob ini bangin tray nam ta ka imlang salam Namang dan kami banong ipi to up nalapai ke por ngin sepet
Mereka ke bangakwa banong ipi, tompet besar mapi mentah. Yaki ki kam ki bang ale ane po ilaka lakro. Nado kapor kaba arah jarlai kaba madu pertuan di lokong umeli. Bila kon kom trikam kejong kini jonga. Yaki mati ki jongi. Hapo ilaka lakro borokawai. Menganggap bila hi dalam dia. Besar mapi. Bak sumatur bak kini hakan dia kon kom trikam. Tu persaru kejo kalenti intrai. Dah kata kalenti ngakwa berkolar api. Berkejo kalenti bantrai dengan ngebut katian jat kejong i. Berhabanginya trailang dekat-dekat bawah api. Om dan ding pingkiang berkang ini. Om dan mau siang balak berkang ini. Ke bangi ini tray kalong bet. Kumdo bermanra kabah kamiat haka imlang salam hibarok kawai. Barhak bau hakawai kalian pat habagi keren sepang kata idri ijat beriu. Nah kalian jonga ponsin kan sebangale meeting. Ngam julu kam suturan show ban keren sepang ijat beriu. Ngam suturan show ban mafi ban keren sepang kata idri ijat beriu. Nomor balai. Nomor board palat mentang parti kila susim kamu yang kata kentien idri ijat beriu. La susim kamu palat. Tang nomor ta kacim toy simat. Tanah mentaka cimen toy jong parti ke jongki la susim kabu haka kertek idri ijat beriu to bishar hima piko kipat ba lemar kini mentaka mami sakmat kiba om matong ini ngide mangi kita ke idri ijat beriu badai maki kita kiba kendok yang ngi kum kinong kendong bonong badai tang senong kendong ke badan kita kesam kiba daya syong pak ha pramangi sikor sijat hatongi kinong kendong ngide kita kejat beriu Ki min mentah ki oma dei tamangi ki ijat benriu badai maki hi bawang ipi ha ka bai dei bekarap karyam ki ba permi ya ka an ban kilo ya karap karyam ko jungi hato ki dong rep kendai kita ki jat benriu dei kini ki bawang ipi ki mami sekmat ban keran ya kita ka idri ijat benriu ban anda ba por bakil dor sola mono mami apa modal lagi banyak ban keren badai ban penihar dor ka marba mardi jungi Dai kita hi bawang pik ba idri ijat beriu. Dai kita hi ki bande kari bakajat beriu ko jongi. Ki kenyat ingi ki nomrap. Atau ki nomrap ki dai ki jat beriu. Ngaku abang percaya dan sentuh bahai pik pat ba beriu jonga. Tolong percaya, tolong bersiat. Minum sungok, haka jengpen sobiet, haka jengpen tabe, haka jengpen soksiat. Marladang ibakra, mindai mangi ki ban pon, mindai mangi ki bati lulak, yalah ki jong ki hap ki beet ki jongi. Kita ka patang ki jongi. Marlada jia kata yanong kan kena. Badai hakani ka por ka karpat pi, toya besar lam api. Besar lam api. Pet api. Haki ki sosial media ki ba pertame bonjat ki jingsa pertame, ki jing kena ya parti ki jongi. Jadi yang kam kebangi ngile om judan mano benito khana tolong kebasian kerpat nu ngene kapor bapun alam ka jingkesan ka jongpi yangi kenang mengenang la ban prai kam ha susu ha ke emlang salam bat ha kari bakajat beriu hi barokoi Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya